Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, padum sifat yang harus bak Tuhan. Jawab, saboh sifat. Soal, teh saboh. Jawab, gepejit segala mungkin. Soal, padum boh mungkin. Jawab, mungkin napet. Soal, teh pet. Jawab, mungkin maujud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad, mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Soal, teh misil mungkin maujud. Jawab, lage misil alam yang na di masa jino. Soal, teh misil mungkin ma'dum. Jawab, lage zat Nabi Gedanyo dan Nabi Adam. Di masa jino. Soal, teh misil mungkin sayujad. Jawab, lage uro kiamat, bangkit dalam kubur dan hisab. Soal, teh misil mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Jawab, lage misil iman Abu Jahal dan tutung laut. Soal, padu macam buat yang harus bak Tuhan. Jawab, 8 macam. Soal, teh 8. Jawab, ijad, i'dam, nepena, nepetan, tahliq, tarziq, nepejit, neberi rizki, ihya, imat, nepe hudib, nepe mati, ihda, idlal, nepe tunjuk, nepe susat. Buat hadarat po gedanyo. Soal, pua-pua yang wajib tak i'tikad bak Tuhan. Pua-pua yang wajib tak i'tikad bak Allah. Jawab, wajib tak i'tikad harus nepejit dan nepetan, bandum mungkin, nepejit mungkin hana netuang faedah. Wajib bahru bandum alam, mustahil qadim bandum alam. Wajib han jibri bekas ngan sifat jih, mustahil jibri bekas ngan sifat jih. Wajib han jibri bekas li tabiat, mustahil jibri bekas li tabiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.